I pozdrav ljudi, Mile ovdje, evo nas u... Šta da kažem ljudi, ono što sam govorio, epizode HCF, vamo, tamo. Napokon je to došlo tu, HCF. Trial mod smo kao što vidite. Server ne znam kad se otvara. Uglavnom, otvara se, ja mislim, u nedjelju u 8 sati. Tako da, znači vidite. Jebote, TeamSpeak. Znači, server se otvara sutra u 8 sati. Nedjelja 24. Znači, kao što vidite, tu su svi trial modi. Trial mode, vidite. To, ček sam. Tu kao malo kao razgledava se, mislim razgledava, jebo ga razgledava. Znači, I zajebavam se malo prije otvorenja, pošto smo... Jebem, mrš. Alo, ba. Gle čobana, jebem ti ja, daj mi. Znači malo se zajebavamo. Malo pre-release se oni nešto rade, a mi ne smijemo igrati. Tako staff ne smije igrati. TPS, alo ba, alo. Alo ba, gledajte. Ajde, great trade. Ajde ba, hajde, čao. Znači ljudi, upload, znači poklja ovoga klipa će vam biti kao, ja se tu ovo igramo nešto kao, mi modovi možemo ući za whitelistans, pa tako poklja igranja će vam biti klip što je Pajić napravio, znači kako to sve izgleda. Šta se reklamira taj HCF kad se otvori, to će biti poslije ovoga regular. Poslije regular shita. Tako da znači da ljudi, sutra počinje daily upload stuff series, znači daily upload stuff series, što je znači daily upload stuff series, što je bit će mnogo dobro. Jako dobro će biti stuff series, mislim, neće biti onako ulovimo hakera pa ga banemo, pošto mi trial moderatori nemaju ban jebat. To neće trebat dodati. Barem imamo temp ban. Što je bilo tako loše, ja sad nađem hakera, moram ga frizati. Pa lovat moda ili admina po serveru da ga bane. Ali šta sad? Ili nadam se da ste uživali kao mini ultra mini hardcore factions let's play, znači sutra ideju screen lipovi i open HCF, tako da dođite u što. Znači dođite sutra na open server, dakle da imam nešto za raditi hakera, uključite hak logično, tako da imam ja nešto za raditi, nemojte svi bez haka biti, kako to da nemate neki x-rayer će bit, aman da ga ja ulovim, da dobim moda, da dobim promot. Tako da ljudi, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi, ako da like, share, subscribe i pozdrav!